الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أيها السادة، إن شاء الله نتوجه إلى الله بقلب خالص ونرفع كف الضراءة إلى الله عز وجل، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن المسلمين. اللهم فرج عن المكروبين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية برحمتك يا ذا الفضل والإحسان. أيها السادة، فإن كلمتي مع سيادتكم إن شاء الله سوف يدور حول إجابة سؤال سئل عنه إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه لما سألوه وقالوا: يا إمام، يقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، فلماذا قد دعونا الله سبحانه وتعالى ولم يستجب لنا؟ musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawoen yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah, juulay ɓurnaaɗo tageefongon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeyguure makko nden fof e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. ko waɗi gonɗen toro Allah, kala wonduɗo e ande yo Allah ittanmo, kala faalaɗo goɗɗum tawata no moƴƴanimo adna e laakara yo Allah newnu laato, nawnuɓe yo Allah o dikkimɓe, faatiɓe yo Allah subhanahu wa taala o yaafoɓe, kala jogiiɓe soñjaji e sohlaji ko Allah wawi ittude yo Allah on ittanɓe. ɓaawo ɗum ɗo khutba men on himo yiilo Ibrahima ibnul Adham, yo Allah ɓeydanmo jamɓe kisiye, o landanoma o inni Allah inni ka deftere makko ɓe wimo ɗum: wo joomi mon daaliɗe torelam mi jaabinanayo. wo ko fi hon ɗum noon menen meɗen torade mo ala men e jaabinande. limaza da'awna allaha wa lam yastajib lana? faqala cheikh rahimahullahu ta'ala: araftumullaha falam tuti'uh. o inni wo toɓɓere aranere nden on andi wiyeteɗo Allah on ko kanko tagi kammuli tagi leyɗele ɗen, kono on jaɓarimo ɗoftade. ko wi on waɗu kon on waɗata, ko wi on accu kon gadi on accata. ko ɗum ɗo woni sababu arano on hiɗon torade, kono Allah subhanahu wa ta'ala ala jaabinande o. wan nuktatu thaniya, qala cheikh: wa qara'tumul qur'ana falam ta'malu bih. wo on jangi qur'ana on faami ko woni ka nder qur'ana kon, kono on salike gollitirgol ko qur'ana o wi kon. on gollitiri sariyaji waɗaɗi ɗin ɗi bani adama windi wallini, on acci sariyaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala on tippini e dow moɗon, o inni on gollitir ɗiɗo, on suɓike sariya waɗaɗi ɗin, on acci ɗon sariya subhanahu wa ta'ala. wa thalitha, qala cheikh: wa araftumu shaytana fawafaktumuhu. wo on andi kadi sheytane, on andi bone sheytane, on jokki laawol makko ngol.
si Allah wi yo waɗe waɗatake, kono ko seytane wi yo waɗe kon ko ɗum waɗete. Goɗɗo jooɗoto ɗo e ɓaawo téléphone Facebook leere goto leereji ɗiɗi, kono o wawata naafugol leere goto ma leereji ɗiɗi. O jottoɗo ndaarugol TikTok ɗo leere ɗiɗi leereji tati, kono wata jantade inde Allah leere goto leereji ɗiɗi. O natay ɗo e YouTube o consulta o ndaara ton piiji, kono wata fontugol deftere Allah ne ñande ɓe o janga ayeje ɗiɗi ma ayeje tati, ma e nder leere goto ma e nder leere nayi. Wa qala cheikhu aidan wadda'aytun hubba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wadda'aytun iddia bi hubbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnata wattaba'tum ahwa'akum wa ahwa'a shaytan. Wo on noddi tige kadi on wi'i ka kongol wondema hiɗo yiɗi Allah, hiɗo yiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kono on acciti sunnaji ko nelaɗo wi yo waɗe kon, ko nelaɗo makuno sallallahu alayhi wa sallam yo waɗe kon waɗatake, ko ɓe makuno yo acce kon kadi accatake. ɗum ɗo no tawa e sababuji ko tawata kon hatta du'awji moɗon ɗon ijabo. wadda'aytum hubbal janna wa lam ta'malu laha. wadda'aytum annakum turiduna aljanna walakin lam taqumu bil a'mal allati takunu sababan li dukhulil janna. On nodditike kadi on wi'i wondema pellet hiɗo yiɗi aljanna, hiɗon faala natoyde aljanna, arduha samawatu wal ard, yanji makko no ɓuri kammul ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗe jeɗɗi si hawtinirama. Kono on ala gollande ko naɓata goɗɗo aljanna. Ko naɓata goɗɗo aljanna ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala, e woɗɗitagol sirku, e wuɗɗitagol kala ko wiyete mbileyagal, e ñammingol ñaɓete, ittugol sadaka, ittangol aanuɗo ande muɗum, huntangol haaju neɗɗo tawata himo maapi. Ko ɗum ɗo siga ɗi piiji ɗo, jangugol alquran, ɗoftagol nene e baaba, ɗiggangol nene e baaba, dankagol alyatima, ko sifa ɗi piiji ɗo wata wonde sabu golleji naɓayɗi goɗɗo aljanna. Kono on ala gollude ɗiɗo, hiɗon gollude ɗi bil aks contraire o. wadda'aytum khawfa an-nar wastaghaltum ani zunub wastaqbaltum ani zunub wa akthartum min az-zunub sabahan wa masa'an tukhti'una bil-layli wan-nahar wala tarji'una wala tatubuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wo kadi on wi'i kadi ka kongol ka ɗengal hiɗon huli natoygol yiite, on faalaka dey natoygol yiite, kono non on hebbinori hande kadi on fewti e kala bakkatuji naɓayɗe goɗɗo yiite, kala golle naɓayɗe goɗɗo yiite, ko ɗen ɗon woni ko duumi ɗon e muɗum, ko naɓata aljanna kon haray haaju moɗon ɗuuɗa e muɗum. wa qultum anna al-mawta haqqum wa lam tasta'iddu lah. wa qultum anna al-mawta haqqun walakin lam tasta'iddu lil maut. yaqulu subhanahu wa ta'ala qul inna al-mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. wa qala subhanahu kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. wo on wi'i kadi ka kongol tigi tigi on hiɗon huli mayde, on inni ka kongol pellet mayde nden ko nde gonga on tigi mayay. julɗo fof julɗo himo gomɗini wondema pellet ko mayo, ko nde tuɓa o mayata, ko honto o mayata, koye hoori honɗum o mayata, ko nokku hombo o mayata, ɗum non hay goto anda, kono pellet ko mayo. kullu nafsin za'iqatul maut. kala wonki ko meeɗay ɗum mayde, ko honde tuma e ko honno, goto e meɗen anda, kono pellet ko be ɗum ɗon waɗa. wo kono non e hoore ɗum ɗon fof, wo en ala e heblanade mayde nden. ko honno mayde heblante, ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. ko ɓuri moƴƴude e ko goɗɗo heblante mayde kon fof haray ko ɓeydugol kulol Allah. lamma su'ila al-imamu Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardani taqwa faqala huwa al-khawfu min al-jalil
والأمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستئداد ليوم الرحيل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إمام علي nde o landano ko honɗum woni kulol Allah wo ko hulugol Allah keni e gundo e gollitirgol alqur'an on e yarlolgol arsiki hun kon Allah subhanahu wa ta'ala arsiku ma kon e heblanagol mayde nden ɓay a anda ko honde tuma mayde nden woni ko nde ɗeɗɗayma. أيها السادة وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا لها والسادس واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم. يقول إمام الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. وكدي ويدو كدي on soholini e bakkatuji e ayyibeji yimɓe ɓen o yeggiti ɗon ayyibeji moɗon ni. Goɗɗo joɗoto ɗo jongandema bimbi ha kikiɗe hara mo won wowlude ayyibe musidɗo makko nene goto makko musidɗo makko julɗo ellaji tun o yiyantamo kono o yiyata ellahu hay gotum kanko ko o rondi kon ko ellaji ɗimmo makko o yiyata kanko ko o jogi kon ko ɗum moɓɓe ɓe makata ɓe yi a yiyay ko wiyete kon lojol wongol e yiitere musidɗo ma kono a yiyata bantan hi wonkikin e hoorema a hiɗa rondi bakkatuji si tawi no hara bakkatu ko luuri num buy e meɗen haray no wawata ko wondade si tawi no hara bakkatu ko dongal num buy e meɗen haray ko rondi kon wawata no buusude hakke ko tawata hino ɗuuɗi. Joni noon a yiyay ellahu gotum kun ɗimmo ma waɗi kono ellaji temedere wulure ɗi jogiɗaɗi ɗin ɗon a yiyataɗi ɗum ɗo no tawa e sababuji ko tawata goɗɗo o toroto Allah subhanahu wa ta'ala o darata ko o tori kon. Wa qabla al akhir ayyuha sada wa ta'kuluna rizqa Allah wa la tashkuruna wa ta'kuluna rizqa Allah wa la tashkuruna qala subhanahu wa qalilun min ibadiy ash-shakur فالزيادة متعلق بالشكر قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم لام القسم mi wondi woɗo kadi hiɗo ñamude arsiki Allah ñande be ñande hiɗa fofugol ko nema musidɓe. Joni eye woɓɓe hara ɓe bambi sakunkum hara oxygéne on fof ko ɗo woni ndarugol ɗum ko nema no musidɓe sabu sa yi bunɗo a tawa jaka Allah no neminma wawgol wowlugol ɗum ko nema sabuna sa yi mbobojo a tawa jaka Allah no neminma nanugol ɗum ko nema sabuna sa yi paho a tawa ɗum ko nema danguyagal jogagol juuɗe ɗiɗi e koyɗe ɗiɗi wallahi ɗum ko nema kono a andi ɗum ko nema wo ñande Allah jaɓiti ɗum e jooɗima. Si tawi Allah jaɓiti ɗi nemaji ɗo enen ko anduɗen nema o ko euro e dollar ko ɗum pet hiɗa jogi cellal hiɗa jogi ɓiɓɓe selluɓe hiɗa sellira a yalta e leere mo faalla naata leere mo faalaɗa ɗum ɗo ko risqun min Allah. Wo joni noon wa ta'kuluna risqa Allah hiɗo ñamude arsike Allah on wala tashkuruna on alamo innude hay albarka ñande be ñande arsike Allah subhanahu wa ta'ala on o tippoto wano Allah daaliri noon wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun arsikeji meɗen nin ko dow gaɗi woni e kala konko foɗa ɗen fi a yeddi Allah a feni a wujji a jatti a yari beere a fiimi cigarette a jeeni hatta Allah subhanahu wa ta'ala adda arsike on o tippinamo ñande be ñande ko ɗum o noddete oyna ya abdi wa ma min yawmin illa wa rizqi ilayka nazil wa ma min yawmin illa wa zunubuka ilayya sa'id. Ala wo e ñallal sina ñande be ñande arsike Allah ngo tippoto e ma ala wo e ñallal sina bakkatuji ko wonɗa e wadde kon malaika ɓe natta e ɗum ɗon kadi waɗno e Allah contrandi. Wa akhiran ayyuha sada wa tadfanuna amwatakum wala ta'tabirun wa tudfanun aw tadfanun amwatakum wala ta'tabirun kullu yawmin nushayyi'u al-janaza walakin la na'tabir ba'da sa'a aw sa'atayn nasina kulla shay wa hatta fil maqbara natakallamu fi at-telefon wala ahadi yubali hadhihi min alamati as-sa'ati as-sughra o sakkitori o wi
ko tawata kon duwa ala e jaabade ñande be ñande hiɗen ɗowtude fure ñande be mo wonduɗa hino mayude hiɗa nande kaari maayi nenan kaari baba en kaari bappa en kaari yaya en kaari weldiɗo an kaarijo kawtal an kaarijo gorejo an kaarijo ɓiɗɗo kaarijo ñande be hiɗa nande fatundeji kono hay hunde ala e wattande hakkil ala e wajitade hay so yeehi wattinoygol goɗɗo hay ka nder berɗe ton haray hiɗen wowlude e hoore téléphone ji imamu o maki ibrahim ibnul hadam wa hadihi asbabu adamu istijabati du'aukum as'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد أيها السادة، ألخص هذه النقط في عجالة سريعة من أسباب عدم استجابة الدعاء. أولا قال الشيخ عرفتم الله فلم تطيعوه. ثانيا وقرأتم القرآن فلم تعملوا به. ثالثا وعرفتم الشيطان فاتبعتموه. رابعا وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. خامسا وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها. سادسا وادعيتم خوف النار ولم تعملوا ولم تتعرفوا واستغلتم بالذنوب. سابعا وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له. سابعا واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم. تاسعا وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه. وآشرا وتدفلون أمواتكم ولا تعتبرون. هذه هي أسباب عدم استجابة الدعاء. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettude allah laawol ɗiɗaɓol juula e ɓurnaɗo tagi fangon sallllahu alayhi wa sallam du'ano ɓeygure makko e sahabaɓe makko e mawɓe meɗe wuruɓe e faatiɓe haray ko ɗe toɓɓe ɗo sappo imamon ɓe maaki ko ɗiɗo woni sabu haɗi du'a on o jaabo. wo ara nunkun wo en andi allah kono en doftaki mo. ɗiɗi en jangi qur'ana kono en gollitirari. tati en andi sheytane kono en jokki lawol makko. nayi en wi'i hiɗe yiɗine laaɗo kono en gollitirari sunna makko. jowi en wi'i hiɗen faala aljanna kono en gollanari fi aljanna. jeego en wi'i hiɗen huli yiite ngen kono ñande be hiɗen wadde bakkatu. jeɗɗi on enen en inni mayde nden ko nde gonga kono en heblanaki nde. jeetati on en woni e wowlugol ayibeji yimɓe e yeggiti ayibeji meɗen. jeenayi on hiɗen ñamude arsike allah on kono en alamu e yettude. sappo on ñande ɓe hiɗen surrode mayɓe meɗen ɓen kono en ala e wajitade. mi toro allah yo allah on jaabinan en du'awji benni. allahumma la tufarrig hadha aljam illa bi zambin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدون. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة وأجزى في نار جهنم. وأقم الصلاة.